Omurka gwa Isandara noguguru kukizayo kuteganisibwa ibura ly'amaizi kandi noguturwamu abantu abari kurenga 200. Kabitsa sub-county nkayo in actually a disadvantage nti ebikaro ebikusinga obwingi biri mu nsozi. So osanga tanka mbereri yakayihura yokusereza amaizi tekukaka mu murka gwa Isandara. For example nka Isandara nko murka amaizi busayo nakati yege ncho nkwera gamba. Bange kishura kyanga mbera ya amaizi imbe muno katumira amaizi amarundi umuntu akakwa amaizi bagito ntikyanyo dibeko ebyeire bwanyohoka nati mutukunyi izuba alikozirwemu alimo amaziba nkasa tugonka mukyaro kero. Enshonga ejabebembeze nibagirango nibagimanya kandi entebekanisa zo kugitereza ziriyo nizigenda mu misho. Ngaro zawe bokumara kuzijubya nokwata sabuni y'itn musasire wange gahura bunu mucyanywa amaizi n'umunywa nente nebigande kikibe muno kandi kigenda kimara watu twizire aga amaizi mabi muno garumo buri burweire bubona abwo kuba uburweire obukuraba mu maizi rundio mu abajungu bakweta waterborne diseases wingi muno kubera kwakora kasente abana bandi barwara nyamusana n'ekyo abwo kuba kwakakwata kasente uburweire obumu no marwaro gaitu kanuna akatubaterire ono yesanga ubundi tushobora kutabujanja birayi soko kakole boti kuna gwango burasirasi soko kakole boti kuna gwango burasirasi Gashe kwa Daniel Bingana.